شاندی شما وش بو تماشا کردای ارجای ما بیان و برنامه پانوراما اکرانی چارپل مدیا دو ور باشماده میمانی نی برنامه می ریناسی هر وقت برز محمد سلیم uzun و برز avukat محمد عطا yükseli ما نو برنامه ده چند بابتان چند تمیان سرو وندره یا یون شایش الشارع امریکا زیارت الشارع امریکا و تاثیر نه زیارت سوریه و تایبتیز کردان سرو بین سگشما زانی وزیر رخت ویچنایش ورازیه ویچنایش پیروی مانو ویچنایش سرو وندره و دمو انتگراسyon o çi merhelede o Türkiye'de rewşa siyasi sinina na prosesakin binome herkes yok da nameken o na sini Rumena hakam merhelede o belki ma cevap ver na mesela sero zaf kısa kert li semeliko avukat Muhammed Atta Yüksel ra verino yani bername ma belki ma erazı perspekere o nuhiyet ku mecliste ameo ronaiş nuhiyet sero azfi nuhiyet sero o vacı çip sevano çihevi keno nuhiyetra beli ma be perse kuya yavun desti bikere kekselin veri ki ma şayiş el şara Amerika sero kalbi kere az vazana برز محمد را پرس بکری سمده کو ما نا مثلا زافنو برنامه ده قصه کرد لا اوقات محمد عطا yüksel را ورینا یعنی برنامه ما اورد را گلو ته yani ameişi iktidar hete şero sevani semede ko el şara bixo o zafe embazî zafe hetkarî liste terör dibi hemed dünya de cameyna gerayiş hatta Amerika çizi sero nabire yani halat nabi sare ro sare sero kam o bitebişten anza agatari bidayn Amerika yo pere bidayneci o veriko şero Amerika o vezir karani zerri liste terör ame vetiş. Gelo Amerika, Fransa, devleti Rojava sini razı biki hateşe heyeti tahliler Şam iktidar bu. Semediko ne hamme devletten na parti no hareket se cihadist tarif kerdeni, o se nizdi El-Kaide o Daesh tarif kerdeni, o vermayına şer kerdeni, le la yani yo raydı, razı biki biro iktidar o nazı hemme davet keni, hemme teden nişani re, hemme devletten meşru din o iktidar, o iktidar meşru iktidarı Suriye bineni. No derhakte sevanit. Thank. Ben navkayano şma. Bele nikayano. Bnamada humaya ma dest bekare. Evet, hateşe ma de qaleyi lazım ku dur u derg ma sero qisay bikare. Çünkü hateşe fened niyama orta. Fened ne bazya. Fened ne be iktidar. Mesela matya helbet medyada medyayı neteviydi, medyayı nav neteviydi. Ma nişkava fened bahsi hateşe aşnavdı. Ma dik hateşe Suriye'de o şoreşkano şunu iktidarı yenu erki sarı fakat hateşe helbet peynihane acasta. Yani peyniyacı dura u derga hateşe buxa ma rahat şane vajek haş sarı İdlib'de زي دولتي تيغيرا زي دولتي حركتك حشت صاروا إدلب أيري بزا ستاج
هەتەشە ئەلبەت جیهادیست رادیکال بە سیاسەتی نێبە ئەی تم شەڕی لێ پەفچوونی لێ بە فقط ئەو حەشت سەڕی ئیدلیبی بۆڵچی ئینا پەروەردەکە یعنی ئۆ تەجروبەیە ئینا تەجروبەی خۆ گرۆتە فهم کە سیستەمێ ناونەتەوی ماواژێ سیستەمێ ناودەولەتاند لازمۆ کە تەناسوب ڤرازیۆ هەتەشە ئۆ تەناسوبێ خۆ و میانێ سیستەمێ کورەوی de vrashte kerray. Joka Amerika zihni mavaje hebûnê biyayîşê heteşey qebûl kerd. Çünkü heteşe mavaje miyanê xwe kerraşte siyaset misa hinî û ê qaîdeyî siyaset ya têgeyra û hinî îna zana ki حتی که سیستم صلح نبود سیستم کروی مواجه سیستم دنیوی سیاست دنیوی سیاست کروی تناسب نبود صلح نبود نشانو شروع سر نشانو سر کو نشانو اقتدار ببو نشانو شروع ارکی سر و سوریه زی نشانو رای خور رونو جوکا امریکایا مواجه به نامه به رسمی به فرمی سفته زو صلح که زو تناسب که پیا آمی فقط هلبت ما دوری تماشا کرده ما هورگیلی پیامیایش اینا تناسبی اینا ما نزانای وقتا که سوریه ده شورش به هتشه اما به دولت به اقتدار او چخ ما پیرن فهم که هتشه مسئله خو امریکای خو میاند حال کرده هنی آدو نارا تپیا سیستم امریکایی پیادو تی بگیرو حتی سنیک اما شام بیار خویری احمد اشاره سری اما شام وری خود دا سفته وری خود دا اردنی بعدو وری خود دا سعودی عربستان ش نه دو دولتی زیارت کردی نه دو دولت زی ما وش سانه کتیا امریکایی روزورته و میانینده نه دولت زی امریکایی زی انگلیسی زی اروپایی زی زمان واسه پارتنر دولت تیگیرانه احمد شارع فهم که رای نه دولت‌ها را راویرانه یعنی سعودی عربستان را راویرانه اردن را راویرانه قطر را راویرانه ما واجه امارات را راویرانه جوکا برای خدا اینا سفته ای زیارت کردی اینا زی هربت احمد شارعی سوریه ما واجه رای آکه که سبا رای آکه سبا ارتباط امریکایی رای که و اول ما بیننه که هنی ارتباط شارع سوریه و ما واجه سوریه نوین و امریکایی رشت هنی ورازیایا رشت سوریه شنا امریکایی تماس بگیره شنا امریکایی پی ارتباط رونا هنی راحته که شنا شرا امریکا ده سروک امریکایی رئیس امریکایی زیارت بکرو هدای جو و مواجه تایبت و خصوصی ده زو فوتوغراف بدو زو ویدیو بدو یعنی نو احمد شارعی او حکایه ایری مواجه جو سرکفتنه جو یعنی زو مواجه باشاریو ای نارای وش فهم که و اورو ما بیننه که آمون جایندو مواجه حتی ایا زبانه حتی ایا آمون جایندو سرکوته آمون جایندو اقتدار yani Avru Suriye'ye heni ma rahat şene vaje ki varexo Rusya'ya aşarna varexo da Amerika'yı. Avru Suriye'de ma vaje nizam dorona olsa be destur u ruhsat Amerika'ya dorona. Yalnız ma vaje Suriye'de eğer Avru tarafı Suriye Kurdzi miyande eğer do BRP do ina miyande sulh bibo aşiti bibo tenasüb bibo helbet نو در رخصت و اجازه امریکا یادو بو او احمد شارع نه مثلا واش فهم کرده حکایه احمد شارعی هلبت کرداری زی جو تجربه وانو لازم او که کرد زی تیاره تجربه ما باج قسکینی من دورا دیدن de ay قسکینی peki itaat rol İran و İsrail چه به هلبت ایران نو شر غزه تپیا پیت کشیا روزورته و میانین ده چه هیزه جبیسه پیدا کشتی
و ایران اورو رسا او سینور خویو خوزایی تابعی حتی شر غزه زی مواجه حوت جوتمه هیزی ایران حتی فلسطین دسته خوشای درد بکره فقط ایرات بیا او مواجه ایرشی اسرائیلیا بیا ایران هم سوریه دکوینی هم فلسطین دکوینی هم عراق دکوینی که اورو وزیر جو هلبجارتن بی ای وچنایشت تاثیر ایرانی چنی به نا فنا سفتینا که یوینا که عراق ده به مواجه تاثیر باندور ایرانی جو وچنایش فرازیانا و نتیجه جزی هلبت زي نتیجه ای بنا نیا اورو مواجه فاکتوری ایرانی روجورته و میانین ده اگر ما راسیونال قصه بکره نیمندو زیوری نیمندو سوریه ده آکیشیاو عراق را آکیشیاو فلسطین را لبنان را آکیشیاو فقط تاثیر اسرائیلی وزیر را خورتر بیو هیزدار بیو هم سوریه سرو هم لبنانی سرو هم مواجه عراقی سرو البته فاکتور اسرائیل دو سوریه ری مهم مسئله اسرائیل زی نوازانه که سوریه اینده خورد سوریه اینده راشت بشو امریکای را ارتباط بکرو نوازانو یعنی نوازانو که اسرائیل به اسرائیلی سوریه بشو امریکایا ایش بکرو کار بکرو تی بگیرو جو که اسرائیل البته دو نا تابلو را نا منظره را ناراحت ببا دو عاجز ببا قبول نکره خورا ایران تاثیر ای هزی قوت ایرانی سوریه سرو نیمندو فقط اسرائیل هرتم سوریه ورو ما واجه احمد شارع حکومت احمد شارعی ورو جو تهدید وندنو یعنی تهدید اسرائیل بردوامو بله yani خیلی وقت و مازانی که میانی حرکتان اسلامی ده belki de çi esti mavacı binaya esti yo her vakt yani İran destek kirdeni İran serube bin tesiri İran'do o heto bin teber İran'do hen azap bin tesiri Suudi'do anzi khosero naide gelo mavac tesiri Sünni biyayiş o Şii biyayiş esto یا هلبت حتی سنی و شیعی روجبرته و میانین ده هر تم تاثیر جاستو عراق زی ما واجه سنی و شیعی استه سوریه زی سنی و شیعی استه ترکیه زی خورا ما قال سنی و شیعیان کن یعنی علویان نابد علویان ما قال شیعیان کنه هلبت تاثیر مذهبی اقتدار سر و استو اقتدار لازمه که نه فاکتوران بدو خوش ما ور اگر او اقتدار که سنی و شیعی ما واجه فاکتور سنی و فاکتور شیعی نه دوش ما خور نشانو رای را شروع حکمت خو رای را برو نشانو اقتدار خو سرکو جو که البته سوریه زی احمد شارع رئیس شیعیان زی لازمو بگیرو رئیس سنیان زی لازمو بگیرو یعنی اگر احمد شارع رئیس شیعیان نگیرو سبروش احمد شارع نشانو اقتدار خو حتی ما واجه پینی ببرو رای ببرو حتی پینی نشانو ارکی سر وندرو چونکی فاکتور شیعی ز سوریه تاثیر جگرانو البته ایران اورو راشت سوریه ده حیز و قوت جو نبوزی با اوای ما واجه سوسیولوژیک یعنی جواک شناسی تاثیر ایرانی هونا سوریه نیاد استو یعنی خلق سوریه ما واجه همولاتی سوریه ده هونا شیعی استه و تاثیر یعنی نازی استو البته جایرا تاثیر سیاسی تاثیر سرمایه‌ای اقتصادی و تاثیر مواجه جوات ناسی سوریه ده هونا زندو یعنی جویانو جوکا احمد شارع نشانو sadece تنیا سنیتی سر و شروع و حق و مافین سنیان محافظه بکرو مدافعه بکرو فقط شیعان بدو آکشت لازمه که شیعان زی بدو خوش ماور علویان زی درزیان زی و ما واجه سنیان زی بدو خوش ماور البته اسرائیل تیا ای فاکتور درزی تیا استعمال زی کنو یعنی اسرائیل هر تم وانو که ما مدافع محافظه درزیان کنه ما اینا واهر ویژنه فقط اسرائیل هر چقدر رسمی اونا واجوزی پینی اجده نیت اسرائیلی اصلو که سوریه خورد منظره سوریه خورد نیورازیو
yani Suriye neşo خو پایان سر و مستقل وندرو هرتم سوریه واتم او پروبلمان خویا مشغول ببو و سوریه قصف ببو پینی شروع و ضعیف بکو که اسرائیل راحت بشو روجورته و میانین ده حرکت بکنه چونکه او تاثیر اسرائیل زیدو ببو فقط هلبت حکومت احمد شارعی تجربه خو گروتو قالا ورین بحث که 8 سری ایدلیب ده راشت اینا او باجارده او شهرده جو حکومت رونا او تجربه حکومتی گروتی اینا البته ارتباط اینا ترکیه یازیبی امریکا یازیبی تجربه امریکایی تجربه ترکیه و استخبارات انگلترا راشت رای رونا حکومت ایدلیبی ورو احمد شارع و انبازان جماعه واجه حکومت ایدلیبی وجا درسی خو وش گروت او روزی اینو که شامی داره کنه Evet, zav spas kena temaşakerde erceyse ki ma sered zva Ahmet Alşara sereki devlet Suriye demki şu Amerika'da hem yani Ronald Trump'tı hem veziri karani teberde o zaf bürokratandı ama piyahat kısa kerd o یو مدت چند جوابه سرک وزیری کارانی تبر ترکیه Hakan Fidanzi Amerika Hakan Fidanzi itadı hem veziri kare teberi Amerika'da hem tay bürokratani binandı AMP'ye kısa kerd o ma nika kekseli merdim ne ziyaretti sini buano çiyo binze az vaji tadı tabi verco va verok Ahmet El Şara şeru Amerika liste terör amebetiş o nika yasayı ancak kanuni sezarvani görene kanunan Suriye seru ambargo estbe ambargoyu ticari estbe ambargoyu siyasi estbe tay madde cevabver Trump xwe bi inisiyatifi xwe dartibû we ama semeliko ne madde pero beri vedartiş gereka senato karar bide û naz wina xebatên lobby yeni kerden ki senato karar bide heme ne yasayan iptal bikeri yani be ambargo bi tamamî Suriye sero bero vedartiş o çiyo zaf mühimzi çoras şeş sero ki yani sereki devlet Suriye neşi Amerika raverin Ahmet El Şarası sereki devlet Suriye şunu Amerika merdim nayçsini bu ano kekselim ya veri hemeki merdim zanuge eyin ki Ahmet Şara Şam'da ard iktidarı koalisyonu yani devleti be Amerika, İngiltere, Fransa, ben de Türkiye o be rıze yaci tenasüb İsrail'i ve hatta Rusya nika yo ajanda da veri Ahmet Şara o hükümeti o no ajanda cabiyaru o davet kerdişi Amerika koşkası pizi gorena ajanda be o yav revşa istisnai de davet kerdo yani dehetra revşa istisnai de yav araştı diplomasi dünyada ne ahlak ne prensibi ne çiyog verücibi ay nemindi yani teröristo vizierene iro be merasima koşkası pidiyen davet kerdişi ay diyenizi Ahmet Şara yo sembolik davet kerdişi mügore vara müfredat kabul kerdişiz ev nişandanu sag çilizvonu kamuoyu diziyen vatışı Ahmet Şara
بری پیر را گروت زره یعنی نورمال پروتوکولی دیپلماسی امریکا ده که تجربه و رونیشتو اونا چی رافریان چگو یان زانایشه برو پیر گروتو کوشکا سپی و yani kaide toni bengeyinizi semedi kabul kerdisi ya ca nardi kabul kerdi no Ahmed Şarari puan tabi beguman tori niyazi tori tenzili rütbez kabul kerdisi yani yo avantaj pilogu de siyaseti yani devletin tandı yo meşruiyet genu و Suriye'de muhatap iktidar yani kabul kerdişi semid meşruiyet ya yo puanu o çiko mihimu hatta bir çok zaf balkeşu yani diplomasi tarihi diplomasi de zaf istisnai ama venai şege ده tarafı, ده velati, ده devleti serakin yevbin veneni devlet sisiya hiriyine temsilciyinizi yani beştar benu yani Hakan Fidan se vezir teberi Türkiye beştarini benu nizyo istisnabı nama manzara mara ne mojnen arrage این احمد شارع اقتدار یو پروژه و پروژه خو و وری احمد شارع رونایی و احمد شارع یو روتا تثبیت کنی یو چرچوه نونی وره بگمان ترکیه زی سرر امیونی پروژی دایی و حتی بین را هم جیرانا هم صحاد به عسکری قوت خو و به اشغال خو Türkiye'de esta ayra si taraf hiriyine yani segni zimni yo garantöre merdem tedavülenu ayra yani no venayişi no şekli davet kerdişi uğruna işte tan kaide istisnai isti ay zaf dikkati bali çiyon antu insanu antu esas mesele agenda çibiya yani Ahmet Şara bila sebep davet nikin hoşkası bi mara zaf akerden mari tarih ama çiyo giyen tahmin kerdişi ya da yenu vatışi agenda de ne tayin madde isti yo teori İsrailya peymani Abrahami bedci kabul kerdiş, imza kabul kerdiş. Mazanege tani devletun Arabun peymani Abrahami kabul kerdi. Fakat ini devlet fiili İsrail'i de harb ne kerdi devleta. O Suriye yani neydi Nibi o enini peymana Abraham imza kerdi. Ardiyen bin işgali diniyor. Nika nav madda vriyana yani hem semedi emniyeti İsrail'e, emniyet İsrail'i o jeopolitika o hemizi rojato miyaniyende o Suriye'de vazin egert devam bekir Ahmet Şarari lazım ot İsrail güvence bedi emniyet İsrail garanti bekiri rayinizi peymane Abraham ya ene mazani diyene peymana go desi adardı mabeni Ahmet Şara u mazlum kuma Kobani de ame imza kardeş heşt madde bi na peyman verte de Ahmet Şara ravazini ki na peymanı bir uca yani hükmün na peyman bir uca hatta bin ra tabi Amerika menfaat xwe û ê müttefikon xwe wazena garantî bikiru
این رایو امریکا وازن آگه عسکری اوس خود دستفنو دا عسکری اوسی یا نزدی شام یوزی روجلاتی و کوری سوریا ده یعنی منطقه کردستان ده نای قبول بکرو حتی بین را وازن اگه میانی koalisyoni و düştü karşı işi de Suriye ne cevap bigeru o sevbina entegrasyoni SDG o Şami noz roja vediliyor ve de ne madum merde bunu antıra ninratani kabul kerdi yani mavacı eşkara ne kere ama o nisan o Ahmet Şara söz dağı ki peymana Abrahami cevap bigeru tabi cirhat niyo Ahmet Şara na noktadır per sırat sarraşını yani İsrail'de peyman bikiru tamamen inkar kerdişi hatta nika tedavumu inkar kerdiş na hato yani cihadist İslamist yo lider o var ne bikiru rahat niyo mukabiline çiyan yani tabi travatu ma ambargoy Sezar Travoni no selu heşte roje askıya grotu mavacı be şart tabi ne vato parent onin tra Ahmet Şara berd uca çerçeveni yo şans doje o vazini becerebni ne çiyonca onu Tori ne yazı rolü Türkiye sırvazvazen vendir zafderni kiri Türkiye ama alel acele Hakan Fidan şahut Amerika o Hakan Fidan'ı no kombiyayşandı no venayşandı ca grotu no merdem dış şekilde şiru eşkan şiru ve bikru yew ya raşta سگین واتش اداره ترامپ و ترامپ بخواه سوریه تسلیم ترکیه کرد و یازی وازنا بکرو یازی تایینی چی استیگه احمد شارار آوازینی جا بیارو این رایو ستاتوی کردانو yani Rojava'ya o neysen o statüye Rojava ve ama kısayı kerden ama eşkıra ne diyor yani çizim ben o ge Çiko Ahmet Şara kabul bikru niyer hesab Türkiye ayra alal acele demel dest vezir xo variş bu şavut Ankara ku eğer statü kurdun de çok niyer hesab Türkiye kabul nikir müdahale bekiri Tom Barak tiyat biyo eviz nişanı ken oge hem Tom Barak hem mesuliye piroyi rojlat yemiyon yani Amerika ziname yeni mevir naha eviz tedabi yani piya sen oge o statü kurdun tedabu eyra no davet no yevbin veynayişe seg merdem eşken vacuge ma Türkiye sinivoni yo nokta ge na nokta rape tançi bir bedenay seg Türkiye voni dönüm noktası ya en rojma ver eğer belli bibi Ahmet Şara çok trayan vaten eğer cabiyaru şans vazin bir şans doji eğer Ahmet Şara nini canyaru ku akıbetiye belünye bu. Ez nika nevaj. Bere spas kana bere brez Muhammed te na ziyaret onu çigo ma eşkra kerde mava sinivaneni tekselim belki yani bir kelimke eşkeni çi bahsi çi bikri tesiri nay Kurdan saru sebo o kek Muhammed tüze aynı Pers ki tesiri nay Kurdan saru sebo
Yo dakika kelim ve pey diyor de cümluna ayvac o cevap tedasi fikir. Evet. Helbet tiyad ma raşt hani zindi vinaneke Suriye xo da kışta Amerika'yı. رو 50 سریو ششتی سریو که سوریه مقاله سوریه کرده سبا مالبات اسدی مالبات سوریه خدای کشته روسیایی و بلوک ایران و روسیایی ما واجه شرقی. Peki İtalya'da ya Pers yani çoras vani hunzar nosi çoras şeş çoras hevtra yani sereki Suriye neşi Amerika mazani ki bazı serani şeştan da Amerika iktidar cua ver çıran nişin sereki Suriye nişin Amerika. Ya verici sebep asasen İsrail bu koya çünkü Amerika her tim paş diye İsrail'i kerdi. İsrail zi Suriye'yi tehdit be. Coğrafik ve jeopolitik o manada. Jev rakip be Suriye'yi. Hem mavaje etli Golana sero hem zi Ava Suriye sero İsrail rakip be. Gama İsrail devleti Xurona Suriye'yi jev rakip veciya. Hem iktidarı rojverte u miyanini rizi hem Araba rizi yani. Joka Suriye veri xuma vaje tada Rusya'yı. Çünkü Amerika raşt paşta İsrail'i kerdi. O nizam-ı İsrail'i müdafaa kerdi. Devlet-i İsrail'i müdafaa kerdi. O çağızı müdafaa kerdi, Evruz'u müdafaa kerdi. Fakat soyun hani Suriye no mücadele o ki İsrail'i vero 50 سر دارو امریکایی ورو نو مجادله و کدارو ما راحت شنه واجه که مجادله خوفنی که مجبور مند که وره خو هنی بدو امریکایی یعنی بلوک خو مجبورو که دگش کرو نراتب یا مجبورو که هنی امریکایی پیا تیب کیو مجبورو که هنی اورو اسرائیلیا ما واجه فرمی نبوزی پردا پیده اسرائیل پیا تیب کیو yani Rusya zi blok şerqi zi Suriye destrada mahni ney şene vaje Suriye destrada jev mevzi kardavini Rusya'yı ardi Suriye sero İran zi zey Rusya'yı fena çünkü azi khudana kenare Rusya u Çin'i ardi Suriye sero azi mevzi xud kardavini hani mevzi کی دستیا امریکای دستیا امریکا زی وازنه که جو هفسنگی پیدا بکره جو هفسنگی رونا اسرائیل و سوریه میانده چونکی ما واجه شر سوریه و اسرائیلی رکابت سوریه و اسرائیلی اورونیه تاریخ جایجه استا دیروکت جایجه استا یعنی پاش ما واجه پینی خانه اجه پرا جو که امریکا وازنه که سوریه و اسرائیل میان جو تناسب بفرازو فقط تناسب زیم لازمه که جو هفسنگی سرو شروع جو دنگا سرو شروع اورو احمد شارع قصر سپید ما واجه بی میمانه منظره رشتنی نه جوک از والا اینا دانا ما دسته سوریه بلوکی خو کدگش حتی خو روسیه را چرنا حتی خدا امریکای هني نارا تبيا زي سعودي زي مصري زي أردني زي إماراتي زي كويتي سوريا زي دو أمريكا بيا فقط إسرائيل زي ما واجه تمكين وتناسب دو طيب غيره أود Peki İsrail İtalya Pers yani be yo vinayı cihadist yo vinayı ko seri inandı ronayış yo devleta İslami devleta ko bir şeriat ve ro idare kerdin bibo yani gelo eşken o bir rojavan da na Amerika'ya piye biyero konsensus bikro piya rayır raşvero her çıkan Suudize buna Suudi rayır raşvero Suudi ciyaro benina ciyaro ini
yani حتی شمازان هن از ایدئولوژیک و حرکت تا یعنی به نوع ایدئولوژی خویش کنه رای رشوه به هلبت ایدئولوژی هەتا شەی ئەحمەد شارای حکومەتی ئەی نایری ڕای نیاکەنە فکر ئینا قبول نێکەرە یعنی نێ تەیگەیراییشی بە ئەمریکایە پیا نو کۆنسەنسوس و ئەمریکای هەلبەت فکری ئینا مەفکورە ئینا قبول نێکەن ئیدئولوژی ئینا قبول نێکەن چونکی ئینا ڕۆژە سفتێنرا ڤاتۆ کە ما ئەمریکایی ڤەرۆ سەرێخ و هەوادانێ همه دنیا تو وقت سرای خو امریکایی ورو نیده خو بر فقط اول ما بیننه که شرط و مرج سوریه که خصوصیه نه طایبته اینا مجبور بستو یعنی اولو احمد شارع بلکی ضرر نبوزی ما واجه عاقلانه عقل جايري وانو که تم مجبوره ونا پی بگیره تم مجبور پراگماتیست بی اورو احمد شارازی حکومت ایزی سیاست دو پراگماتیست رای را بنو امریکا زی خورا سیاست امریکای روژا سفتیرا سیاست پراگماتیزمیو یعنی حتی تایتان جاید امریکا بنو ماکیاولیست یعنی همه چی خوره مباح بیننو اورو سوریا کرهن احمد شارازی مطلقا ما واجه خو زرد خو پیزد خو اخناع کردو عاقلانه خو اقناع کردو بلکی پیزیج زومبی وانو چینا وانو فقط عقلیج ایر چینا وانو عقلیج پیزیج وانو که امریکا ایش مکه ایش متبش کار متبش فقط عقلیج وانو که اگر توازن اقتدار دبه اقتدار خو رای را بره ارکرا نیکوه سرکوه ارد سوریه ده نظام رونه لازم که تا امریکا یا پیا حرکت بکنه اقلیج اونا وانو پیزیج چینا وانو اقلیج چینا وانو پیزیج ایرانیا جو ایران اورو چه سبب امریکایی ورو وندنوسا پیزی احمد شارازی از باور کنه زی ایرانی تایگیدن فقط پیزه و عقل پی نگینه تناسب اینا چنیو اورو جو ناکوکی اینا میان دستو عقل احمد شارای وانو که امریکایا اومش به امریکایا پی به امریکایا صلح بکه ایا کنسنسوس رو مطابقت بکه تا که ته سرکوي تا که ته دستی تو خورد بو چونکه اورو شرط و مرجی سوریایی ضعف قلسه اورو ما ارتشا سوریایی بیاره خود شما ور جو طیاره سوریایی چنیا که بخفتیو ارتشا سوریایی ما واجه حتی تجهیزات یا حتی تکنیک یا ما واجه نیشانو تنیا مستقلا مدافع خو بکرو محافظه خو بکرو اورو اسرائیلی وروزی نیشانو او تجهیزات وندرو یعنی رقابت سوریه اسرائیل نو دستر یوکو سوریه زي قول تركا وانه گونی ونی کرده یعنی بول پید شیه تجهیزاتا عسکریا ما واجه ارتشن بول پید شیه قیمه جو شرندو گرد نیکنو جو که اورو حکومت سوریه مجبورو که عاقلانه تی بگیرو شرطو مرجع خو قبول بکرو یعنی گوری امکانان خو گوری قوت خو جو سیاست دو دیپلماتیک بدو خبر اورو احمد شارع تنیا نیشنو امریکا سفته بیاره خو ویری شو فرانسا زی ماکرون ازی رونشته ماکرون ازی جو هفدی تنکه پی دی پیا تاین ما واجه پیمانی رونای تأسيس ما واجه دنزي تأسيس بحري كوتي فرنسا يدست نرى تبيادو فرنسا ينادو كار بيارو يعني أحمد شارع جو سياسة مدارو أوت very جهاديست به very عسكر به ميليتان به سلاح بدست به أي قومتاني که فرمانداري که فقط أورو ما جونا پروفیل بنده پروفیل دو سیاست مدار پروفیل دو دیپلمات یعنی ما ور و هلبت زی پروفیل دو پروفسیونال یعنی شرط و مرجین خود قبول کنو عاقلانه تیگیرنو و هنی صیفه دو نوا سوری ورو آکنو چونکی سوریا نو شر و خمیانند بولگونی ونی کرده
بول قلسویا بول پینیشیا هم اسکری جه پرتیو هم ما واجه مردمی جه پرتیو ساده سنی نه عربیزی کردازی هپی نو شرده دربه گروت پینیشه yani Euro ray mixabin Suriye'yi Amerika'yla ravirana Euro senika Ahmet Şara ano raştay kabul ke gorey na raştay o teygirano Kurdzi lazım ki Xureja rawi bevine Kurdzi evet zamanında Amerika'ya pya xabitiyay Amerika'ya pya teygiray وما واجه پیدا و یا پیدا اروپا قصد جری فقط احمد شارع نوزیده یعنی دی که کردی امریکا یا پیای حرکت کنه و ما دمونیو از واحدی کیا از چه امریکا یا پیا پینه گیره yani نوزی مسئله دو مهمو عجیب وزی yani جو تجربه و کرداریزی اوت کرد هر چقدر حتی امریکا شیزی فقط احمد شارع کردارا جوال ویجیا کردارا ما واجه daha زیرک ویجیا اورو احمد شارع کوشکا سپید بنو میمان فقط اورو ای پیاسد نامد کردای حرکت کنه ای مردمه که سیاست کنه خوب ورنی شکنه حتی نکا اینارا جو زی سیاست مداری زو دیپلوماتی کوشکا سپید میمان نیبیو انوزو مهم مسئله کردار بول چیوانو زف چیوانو زف ایبرت دانو کردار yani Kurd مخابن میجی دولتیا profesyonel mavaje teyne gayrane şartun majane xo mavaje kabul ne kanayan yanzi haydar ne bane siyasetin do nava kurdariz lazım çiroka mavaje hikayeye yanzi mavaje serpihatiya Ahmed Şaray hükümeti Ahmed Şaray yanzi hatta şey kurdarizi zafçi vano سپاس کنه یعنی ما گرک راستی خو وین اساس حتی نکا یعنی نه امریکا نه فرانسا نه یو دولت روجاوان سمدی کردان سوریه ده یو ستاتو نواشتو آکرده نواتو ما نو ستاتو کردان ره وازنه یعنی احمد شارع نواتو نو ستاتو بده کردان و حتی امریکا ز فرانسا ز زافرایواتو که یعنی متفکی ما یا کردان تنی وربا حرب سمد حرب ورد داعشة سمد مثلا سمد كوما يو سياسي ستاتو بد كردان سوريا ده ما نو سمد نامي بيهت انا زافراي باتا اتاد يو پرس كك سليمري اما تز وازني جواب بكن كي جواب نايبده كك سليم يعني كك يعني محمد زاف باش يعني ارد زوان كي Ahmet El Şara pragmatist hareket kano, Machiavellisto. Gelo tesiri koki ey sınıfi nayda esto. Semediku Ahmet Şara hassas yani Suriye'de yok ki o zaf devleti rayano varza brarzai Tarık El Şara yo. Tarık El Şara veziri karani tebir Suriye be yani merdimi devlet be yani asas yani Ahmet El Şara devlet ra dur niyo gelo diplomat bu Suudi Arabistan'da ozi fralayda yani diplomat Suudi Arabistan'da diplomat ha tesiri malki ay terbiye ko ki khura groto yani tecrübeyle elbette devam edin. Ya Seyir Khan tabi zafra tay tesirkenu beguman ama از نزاف فاکتور اساسی نویرم çünkü جولانی احمد شارع ama genci khura yani ama amru genç ra kiyara çiğ bernabe hatta yo nokta karşı kiye bizi menfaat kiye bizi o ye bxom yani sistem perverden ne be yani Irak'ta mazun ümmet piştiş El-Kaide örgütün binandı o hatta binra Ahmed Şara yani profil Ahmed Şara az bu vakti Riyadriyan'da Katar'da
ardı huzuri Trump'i و ترامپ ورد الپنچون درت اساس karakter Ahmet Elşar'a ucadı. O resimdi. Yani o sini ona çiğbe, niyozuna hareket bekuru o sini be eğer yani şuma çiman vere serade zafona be cesaret be hatta çi Avrupin şi umin kabul kerdişin de hatta Fransa dizi fakat ne o çim yandı ne o vaktim yandı tabi tecrübe grot terbiye be yani rınd terbiye kerdi az bixu emin ağe ama İdlib'de o vaktra hazır ker terbiye kerdi ama ucrapi terbiye o siyasi diplomatikti şansi zafu vera hemmeki rocane Türkiye saat cir diktekin te ona hareketkin te ona roşini te ona varzini te nevani kaşini te ona hareketkini devleta se Türkiye rocane saat yisro merdim tayini kerdik seni hareket bekru o devleti peşteydi yani Machiavellist ama Machiavellist ra ziyade saf teslimiyetçi ömerdim. Yani hem hattı xoya ideolojik, siyasi, dini xomyondu. Yani çi xol var, çi xol nevica. O hemiz eğer Amerika'dı yani bedo bigeru de tabi Machiavellist'e ziyade siyaseten yona rotaya yani eğer Ahmet Elşar'a avantajı istiyor o yani devlet pili beguman muhatap gibi yani senin tuva devleti pil Amerika Fransa enistede Kurdun muhatap nigim si millet si devlet si hükümeti Kurdun yani hududi Suriye'de Suriye'de diğer bir o İro esta yo komel yo cemaat hak hukuki hatta yo derece ben paybi o lazım bir şeydi yani ne diplomasiydi hükümraniyet vaciyen yani suverenitet hükümraniyet vaciyen o Kurdi ve hukukum yani netevidi var yo Çin'i yo suverenite yani hükümrani ni ve tutu var hükümrani ni bir kes tüm şeklu ki muhatap değil yani Ahmet Elşar'a tüm muhatap nigen o nino manage yani Ahmet Şara diplomasi de zaf zirek zaf diyor ki normal devleti pili se ki devleti Suriye vazini ye veciver o ye muhatap gini. Eğer Ahmet Şara o no çerçevede cerrebneni o eğer istihbarati İngiltere raporan niye tani diyeceği verter merdim bilenu ucadı o vaktra yani şaşhot sıroge perverdekin dedik sini hareket bikirse bikiru kesin rota xo bedena xatı xo bedelni o siyaset xo göre tarihi xo ey cover göre kesin yo teslimiyet yani az o no şekilde verana. Evet, spas kana yani se kek Selim asker ve Türkiye terbiye kana ay film Yeşilçam amemevir filman Yeşilçam'da çamdı ya kenar devramen ciri teçi merdim tepişten mamustat tepişten ki tra işte cibimust yani sosyetede sini hareket kana herhalde Ahmet Elşarazı Türkiye buna terbiye kana yani dizisini diplomasi bir kere böyle kekim amela persak yani gelo yani koki sınıfı o makvaliste
بناته ده یو چی است و یو پیا گردایش است و چی نو مثلا در که وازنه یو ده جمله هم واجب مضاف کرده اساس yani malbata şaray malbatenda rêzeyî niye helbet devletî miyan de malbata ci aileyî ci keyeyî ci cagiroto zaman de helbet o tecrübeya piya Ahmed Şara a keyî miyan de biyo girdi a tecrübeyle bol çî helbet misav fakat karakteri eyzî mavaje حكومتي مناسب مساعد يعني أحمد شراوني تماما ما واجه زي بيون تيني غيرن إرادي أحمد شراي تشنيو ما نشاني واجه أحمد شرازي هلبت إرادي خو أستو فكري خو أستو اقتدار ده مقتديرو يعني از ني يعني نامنظره Ahmed Şarayri zey serkewtirî vînene. Çünkü çiyo ku Kurdan neşa Ahmed Şaray euro şa. Senî yani Ozdi Kurdan jî yani euro Kurdzi no heşt sarıyor Suriye'de kane Amerika'ya tey bigeyri sistema kureviya tey bigeyri cayra Fransa, cayra Almanya, cayra mavaji Avrupa ve Amerika deste pê bigîrê fakat îxna nêkardi yani hebûnê xwe Ewropaya îxna nêbe Amerîka îxna nêbe Amerîka hewna bawer nekene ki Kurd bişê jew nîzam rone Ewropa hewna bawer nekene ki Kurd bişê jew nîzamên do dewletî rone dezgehê dewletî rayra bere fakat Ahmed Şaya raya bawer bî yani Ahmed Şarazi tamamen be irade niyot yani. Ey irade xurona Amerika zi veçna Avrupa zi veçna ve evet ma şan Ahmed Şaraya rone roşe ma şan Ahmed Şaraya tey bigeyre Ahmed Şara da no qalib astu bawer ke aya yani helbet yani faktörü Türkiye izin mühimut yani o haşt saro İdlib'e mekal ke haşt saro İdlib'e zey mavaje mekteb Ahmed Şarayri embazane eyli. O haş sar zek zev talebe şura mektebde dersi xo bibîno dersi xo raverno. Ahmed Şara o ders raverna ki euro Şam roşano. Kasra Şam roşano o Şam idare kano çoşme Şam idare kano. Fakat Kurdzi haş sar kamış lode Kobani'de ma vaje nimça nizam rona inarizi kamış lo Kobani kantoni pero zey mektebi bi fakat senî bise zew dîplomat Kurdara nêvijiya vernî xwe ma nêmisna ma zey dîplomat jew dîplomat mayê nêvînenê Kurda miyara kir şura Ewropa'da zey ma vaje keyeyî Barzanî yani ozî zew tecrübe û Kurdarê mesela êzî rahat şimdi Fransa'da roşanê İngiltere'de roşanê Britanya'da Avrupa'da koca boğazı şimdi ucad roşanê yani Amerika Trump'a yerine peyhatı Macron'a yerine peyhatı hatta vaje o kayı kraliyeti Britanya'ya zi şimdi beni meymanı yani granaya devleti şene havade fakat Suriye'de yani Rojava'da Kurd granaya devleti havna neşene havade Joka ma vaje reza vijay Amerika çim razı vijay Avrupa çim razı vijay Joka ne Amerika ne Avrupa xone dano verke Rojava'da jew statu vrazio jew statu ronayo nizame ronayo Kurd lazım o ki rüşta xuya ma vaje granaya xuya devleti diplomasi heniş ma vane pragmatizm şma vane machiavelizm yani şma çi namaya vane vaje lazım o hani Rojava'da Kurdzi temsili xu rono temsili xu diplomasiya rono siyaseta rono yani hatta leşkeriya ma vaje hatta askeriya ma vaje arteşa problemi Kurdan çiniyor Kurd pero askeri xura tek silah bud Kurda dest Kurd şunu kişanizi kişyanizi او ما بحثي
10,000 کرد ماوانه روجاوا ده حیات خود دست را داو اما و کشتش 10,000 yani رقم دو بول زاف ساف گرانو نه 8 سرم یانده 9 سرم 10 سرم یانده 10,000 گنجی کرد روجاوا ده حیات خود دست را داو بن آخ بیو فقط هونما روجاوا ده نیمچه دولتی نیروناو هونا جو بروتوكول ما تشنيوتيا وجاد فقط احمد شرا سني احمد شام بروتوكول خرولا قيافتي خويو عسكري لشكري دا كشت قيافه الدبلوماسي جو شاكر جو قرابات خوياكا واز نرى تبي سياسه مداره نرى تبي از رئيس هذا زي الرئيس تي بقيله وحتى نكازنو ما واجد دس منجيو صار انه زي رئيس او تي غيرنو كردارزي زي ما واجد كردستان العراقي باشور زي احمد شاراي ني وردن زميناكي تمثيل هنا لازم يعني دزجين دو دولتي بروتوكول دولتي لازم كروجا بعد رونو كامريكا جا باور بده امريكا ينزي اوروبا ينزي فرنسا اي دول بيني دول قد دولة دنياي ما واجه في قيمه خو بياره في باور بده واجهك اوت ما شن نينانا جو نظام رونه ما شن نينانا كار بكره هكا السيستم كروي تو قبول نكرو مخابن تعرض خسرو نيشن جو سير بده سيسر بس جو سيزي نيشن عرض سنرونه جو كان لازم ما رشتي خو اثبات بكره تمثيل خورونه دبلوماسي سياسات بزانه يعني بمصر وسياسات ودبلوماسيا ودبلوماسي دورون يعني كرد هنا خو مياند نبي تك بارچه روجاوا ما بحثي 5 مليون كردان كان 10 مليون كردان كان وجاده هنا 10 مليون كردان خو مياند مطابقات نيرونا يعني از نيفانا راش مطابقات عنده تمام جو جماعات ليه هلبت كرد نبي جو جماعات تم ملت صد راس صد نبنو جو جماعات فقط جو آرمانجی چشمره شنه به جو آرمانج جوفن مردماره ملتاره جو آرمانج بس کنو او آرمانج چیزیو ما لازمو اید ما بگید hani spas kana asas yani ne çigo tivani inansero havca ve bername yani birazı yani asas yani az wazen az yani tenama ne rexneyan sero yani ne no çerçeve diyor bername birazı çi helbet saf mi la vaktu sekeni en bazı mine söreki ameme bir ekoma vatede yani o başbez şuma çermi göstererek pek şuma hemen seciyor yani zaf başbez zaf kifeşa Türkiye tüzü zaf başa ayrı yani zaf kifeş bir zaf spaskena beli nika keksilima bir mesela dedin ama veri ma mesela veçnaiş Irak seru ma kısa bir kere tabi kelmki vazeni no ziyaret Kurdani projavan seru siniyo tesir bikeru yodaki cümle ne seru yani vacib bahs bir kere temaşa kerdi erceği segeme verdi seredi va vizir Irak'tı veçnaiş bu veçnaiş o Pierro'yu Kurd به دو پارتیان خوی گردانا پارتیا دموکراتا کردستان و یکتیان اجتماعی کردستان hatta همه پارتی قجزه herkes به نام خوی کتنی وشنایشان سگه اگر از غلط نبیا yani Sünni Irak'sı به چند بلوکانا کتی وشنایش از به یو بلوک نکتی وشنایش Şii Irak'sı anca hile blokandı kevti veçnayış yani inan miandeci yav işiniyor gerçi inan biyonda zaf mümniyor yav iş bu işiniyor ama baştani ki Kürt be yav listeye yani no veçnayış ticabi geri hatta nika yani agahi ki ma euro groti yani me groti resmini Partiya Demokrata Kürdistan nizdi yani bia
partiya yoğun hancım yani partiya Kurdan da Kurdistan'dı yani Kurdistan'da bir partiya yoğun ya dema yekitiyan İçtimaniya Kurdistan yanan yekitiyan İçtimaniya Kurdistan nime yani Partiya Demokrata Kurdistan ray groti Partiya Demokrata Kurdistan diqat yekitiyan İçtimaniya Kurdistan ray groti partiya bin yek girtu parti binzi yani tay ray groti Kerküz'ü hama tam yani Çinliyor, eşkilaniyor, beliniyor. Gerçi Irak'ta Gore yasa şora say saat cevapı netice fermi yeni ilan kerdi. No derехت sevani kek Selim. Persa tu verien sera çekuy vacı. Ya kaderi milleton ise milleti Kurda به دولتون پیلون به قوتون پیلون را tayin benu. Yani ma Kurdi çıkası به قوت بی askeri ben, diplomasi ben, siyaset ben yevgaya mazi bu neticeten yani ey kadir kurdu hatta nikat tayini kardu devleti kuvveti pili iro erozyona sıbazyona tena seba Kurdanya hemen milletin bindestan dunavu milleti bindesti kadiye mutlak ama mutlak به پشتگیری یاردم دولتون پیلون بی ما تجربه کردستانی باشور رازونی حتی امریکا مداخله نکرده و زونا فری اعلان نکرده yani zoni Ravşa Kurdani başur o me çi hal yani belki iro diplomasi de xortiye çizi ama ev bu yani yev deme yan mavire girmez kek Mesut Barzani u Mam Celal'ı semedo beşki viciz tebere mecburi Türkan bi pasport yeni girot yani vazene sevaj eğer diplomasi disi yo desti tu nigeru yo tu niger neber platformani tani cayandı te jir bizi te hak pikrizi te neşkin bir ucayra Kurd dezavantajın isti yani sinin mübayo deme Mam Celal o kak Mesut Haydut bi haşeyin çimun Türkondu o pastano askeron ve bir parça bikri eğer ame diplomasi dame şart-ı merci dünya o paştgiriye diplomasi de o begumanı nikaz hakrayın ucura pe başur rojava sero ene kadir rojava tayin kendi ona yo daveti Şahiş Ahmed Şara yani yo çerçeve ronav seba kurdarızı mesele entegrasyon aya noktalı mühima vazinigi SDG u Şam entegre bibi ama sini entegre bibi nedir her tarafı ilmiyondi aktör ilmiyondi herkes o görev onu mavacı Türkiye vaşiri tamamen teslimi Şam'i bibi askeri kuvvet huzi silah huzi vla bikir u sirisi fert entegre devlet bibi hudud gaz petrol o daire teslim eyin bekiri yani mavacı Türkiye ne fahmkin entegrasyona o ene sero zaf baskı kini Şam'ı asıl xude bin tesir Türkandu yani Şam Ahmed el-Şara gege toni sinyal merdim gen vazen u gambil bin tazyik bini vaşte Amerika'da Türk derhal verniyi gini derhal merdim şavini ne verdim şiire no mutlak belli yoçu ha çi vazen kadir Kurdan tayin bekirisini bekiri me göre kanaat mino şahsi o Amerika o devleti Avrupa zafra tayi vazini yo statü Kurdan bebu en statü Kurda ço Kurd vazin federasyon ra hatta idari muhtariyet no beynate de yo
statü Kurdan, hak hukuk Kurdan be o tinya nam Kurdan zine binaz milletan bino din mezhebun binanizi serbesteyin be azadeyin be ancak Suriye no şekilde istikrar denene eviz destine Kurdan deniyor yani Kurd belki zerreyin Boğaz Federasyon yazı tane varsa o Serbiyayı işi no statüzi takabül çıkanı ne faktörü ne devleti pili tayinkini o Türkiye'nin rayoz Türkiye'ye çık Türkiye direkt aminin meseleydi. Ucrape mesele ve çinayişte az tayin çivacı. Bele. Semedo madde aslında resmi çiçini se netice ne nokta az bazen ifade bikir. Ya Parti Demokratik Kürdistan'ı cehve sağlam kerdi. Reynazi ispat kerdi ki Başvuri Kürdistan'ında kuvvetu asasın kuvvetu şari milleti mani parça bavariye xupi ona paş dana Parti Demokratik Kürdistan'a o hedef xud tayin kerdi be 1 milyon rey viciye serini hedefi takriben 1 milyon و 74,5 rey groti yani hedef o kururuna bunu hedef aziyerdi takriben kesinli hirisnev parlament kursi xud dest disti yektin içtimani Kürdistan heştiye sivisti reyna kesinli ama de kursi Süleymaniyet Parti xud dest de kursi Kerkuk'de hatta no sirsabız iro roj azaf meşgul bir ama fırsat nidi takip bekiri o şeyde Ninova'da Reyna Partiya yevuna noz ispat kenu ki irade milleti Kürt no parçada sini tecelli kerdu ne havliyo çiv yektin içtiman zaf peysermişi ama çi xuzi zaf averne berdu ama xo pieser nardu mam celala pe اختلاف میانی ینده و دوام کنو به باوریه گستا نوزی به باوری خو مردم چرا زانو و چیوگ ان خراب و نگاتیفو نو و چینایش رینا بیلو بگه و باشوری کردستانی fiili rewşa fiili de navçe de bölge o soran û badînane no de facto rewşe hukukî bingehî çin û îdarî bingehî çin û bu de facto lazım o Kurdin êrî o çare venî çare ne acaba no veçinayî işte Parti Demokratik Kürdistan û bixwe berêz Serok Mesut Barzanî ifade kerde yew peşmerge yew parlament yew hikûmet esas çareserî ne ama fiiliyat eger no nebû lazim e rewşa fiilî jî yo formül cîrvênî yani pênê dünya nînage de Kürdistan'da de muhtarı yazı otonom bölge bir yo devleti de mümkün Kurdan'da no ço en xrabu en negatif seva Kurdan'da neticeni yozmedim nevin ve çinayişte o ve çinayiş Irak'ta kısmen tuva yani semmedi Irak'ı Piero'yu Irak'ıydı yo serkevtuş merdem nevelenu be bavariye esta milleti Arabi bavariye xo idare kerdogani xo parlamenton xunun zaf cihond boykot be sadriz boykot kerd zafin izni kerd o beştariye ve çinayişi Kürdistan göre tu mukayese bekir zaf yo farku çim akerde vinenu Kürdistan'da beştariye ama
پیسرو مشکل مردم واجو سر شش تو نو والیو چیو عراق ده ama 50 siyavinen yani vinen ama esas netice ki pavi netice konkret çiyum bigiri humaru veriyorum bigi belki o vakti ihtiyacı az toge netice ne ve Çinayış hem Kürdistan'ı hem Piro'yu Irak sero biraz yo netice çıkım biyimu seba Kurdan miyim seba Rojrato Miyanin miyim seba rol İrani çıkası Irak sero mendo o Avrupa çıkası tesir bikir ne cihetora merdim vendiro reyna yona programdı ve to Çin ve kot madest merdim sero bevendiro. بله سپاس کنم پروگرامو که مایا ورو ده هفته جوابه روش اشکرا بنا و وقت ما راینا نامسر اقصی کنی بله یعنی که محمد yani no وچنایش عراق سرو سبانی چون بیمت مهمه است سمدی روجلاتا میانینا سمدی کردانا سمدی عراقا حتی سمدی رول ایرانا میکروفون سفته لازم مانا مثلا حتی کردارا بدیم دستابر البته کرد زي وچناينيش فرينه نا وچنايش تزي فنا سركوتي هم صندلية خوي مجلسي محافظة كردي وهم زي بيشي كردي بخصوص قدبه صندلية خوي مجلسي برلمانتري خو بيشي كردي ورني بردي انو چيندو مهم چيوكو اينا زي ما واجه هدف رونابو خوفرني او هدف رابرنا حركة برزاني وهدف خو رابرنا فانا هدفات حركة طلبانيزي نوچ نايشت ما واجه شرط مرجين خود سر كوتو بارتيين جربجور وردي قرديزي هلبت فانا شرط مرجي خود سر كوتي ما وچنایش تفنا رقابت امریکا و ایرانی رشت است سودانی بری خدابه امریکایی مالکی زخرا مازاره بری خدابه ایرانی اورو هلبت فرمینیو نو نتیجه اما ما بینن که سودانی زفر خو سرکوتن خو اعلان کرد و من نوچنایش ده سرکوتا هذا بير اركيسر حكومتي خرونا يعني فنا راشت ماده وچنایش عراقي مساله غزه ماده گريده çünkü مساله غزه تنيا ارض غزه ده نيمنده سرانسر روجبرتو ميانين سرو والسياسه باواجه دنیای سر تاثیر خو گران ده روسیه زی تاثیر خو گروته چین زی تاثیر خو گروته آکش تمام واجه امریکا و اروپا زی نه مسئله را تاثیر خو گروت و راشت سوریه و عراق زی ترکیه تاثیر خو و با خصوص کرده زی تاثیر خو نه مسئله را گروته یعنی اورو مسئله غزه نیمنده اوت بلکی حوت جوت مهده حتی حماس را جو فوزه ارزیا حتی اسرائیلی فقط آفوزه همه ما واجه ارد روجورته و میارینی سرو همه مردم میانده ملت میانده ونگی خود داو انا مسئله اینده مهمه نه پرس حتی نکام پرس نکرد نو برنامه ده yani az sonra na pers bikeri kek selimizde eşken o bersi cevapı yani buna eğer teoriye komplo bizi yani buna aysen oku sanki yani Hamas bezanetti ancak bir plana hin tay hezan bir provokasyon no kerdine ne kerd o cevapı o norjrata navinde leser nay her şey bedeliya ama aleyhi Hamas'u aleyhi İran'dı. Gel o no yok kaybı. Yani sebebi erişi ma şane zaf çiyan bedeper. Yani zaf
چی استێک ماواژێ نۆبیۆ سەبەب ما هنی نارە تەپێ نێشە سەبە باسێ قسەی بکەێ مادە نەتیجان سەر قسەی بکەێ نەتیجە سەنی بیو مادە ئینا بیارە خوبارنی نەتیجە ئا حرەکەت ئا ئێرش تەسیری خۆ حەمە جادە داوە ئەو تورکیا دما بەحسێکی چی کەنێ بەحسێ ینی قالێ ژەونە چارەسەریکەنێ ماوانێکە ژەو پرۆسەیەن و چارەسەری ئابیا ئاڕایرەشنە ڕاشتە ڕاشت ماسەرێ نا پرۆسەزی حوتێ جۆتمە یا گرێ بدێ فنا ئەوڕۆ نەتیجەی وەچناییشێ عراقی زیماشەنێ فنا وژەیە گرێ بدێ ئەوڕۆ ئامیاییشی ئەحمەد شارایی شامی سەر ئیقتداری سەر زیماشەنێ فنا حوتی جۆتمە یا گرێ بدێ یعنی نێ مەسەلەی پێرۆ جای دیێنێ پێسەر جای دە پێیا گرێدایێنێ ئەوەت حەماس بەرکی نیەتێجە زەوبی بە حەماس بەرکی واشت ڤەنگی خۆ بەڕاستنۆ دنیای پێرو ڤەنگی فلیستینی ڤەنگی غەزەی ئۆ حوتێ سەڕیۆ سە سەڕیۆ کە فلیستین دە ئیشقالۆ کە بەنۆ بەلکی واشت کە ئارمانجی ئەیغایەی ئۆ بکە وا دنیا پا بحەسۆ کۆتی بیۆ ماواژێ زراف واوژە هەنی بقەتیۆ بەلکی ئەیونی واشت بەلکی هەراکیریکە فقط نەتیجەیژە حەمە جاد ئۆلاندا حەمە جاد ڤەنگدا ئەوڕۆ نێ مەسەلەی حەدیسەین کە ڕۆژبەرتە و میانێدە کە هەتێ تورکیا گە هەتێ ئیرانی گە سووریە گە عێراق گە سعودی حتا بکی ئەمریکا نۆ سیاست و ڕایرە شنو مازانێک ژەو سەبەبزی حوتی جۆتمەهی ئێریشی حەماسی ئیسرائیلی سەر ما هەمان شنی وژاگرێدانێ ئەوڕۆ ما بەحسی ئیمرالی کەنێ ماوانێکی ئەوڕۆ ژەو هەیەت مەجلیسی تورکیای دۆ خۆبێدۆ پێی شروع ئیمرالی وجا دۆ ئیمرالی زیارەت بکەرە و ئا مەسەلەزی فرایەنە وژاگرێدانە چونکی ئا مەسەلا مثبت یانزی منفی حەمە جادە تەسیرە خۆ ڕۆناوە ئیران هەلبەت دەربەین دۆ گران گرۆت نامەسەلارە تەپیا یعنی چونکی ئیرانە ڕاشتە ڕاشت ئامە ئیسرائیلی قارشە هەمبەر ئیسرائیلی ئابە و ئیسرائیل و ئیرانیا دوێ سرۆژی ماواژێ ڕوو بە ڕوو شەڕکە هەنی شەڕ فلیستین را غەزە را ڤژیا لوبنان را ڤژیا سووریا را عێراق را ڤژیا ڕەسا ئیران تەهران یعنی سینۆری شەڕ وژارە حتا وژا حتا تەلعاویڤ و تەهران ڕاشتە ڕاشت ئامەی پێ ڕاشتە ڕاشت ئەمەی پێ ئێرشی پێکردی ئەوڕۆ مای مەسەلای ما وەچناییشی عێراقی و ما مەسەلا بێشی نانێکەرێ وەچناییشی عێراقیدە هەنی ما ڕەحات شەنێ باژێکی ئیران عێراق دزی ئەرکرا کەوتو ئیقتدارڕا کەوتو وژازی دەستێکی بیۆ تەنگە کەوتو تەنگەی چونکی ئا کاندید ماواژێ نامزەتێ ئیرانی عێراقدە وەچناییشتە سێر نێکەوت تەنیا نێشەن و حکومەتی خۆڕۆ کوالیسیۆنی سودانی ئۆدۆ نارەتەپیا حکومەتی خۆڕۆ و سودانیزی ماواژێ ئەمریکای را نزدی بنداردێ هەورە دەها ماواژێ سیاسەتێجە نرم بە سیاسەتێجە هەم سونیا هەم شیعە هەمزی کورداریزی مثبت بیان فقط نێ ڕۆژەڤارنیت مادە ببینێت سودانی ئەجێبە ئۆ وعدێ کە هەم سونیارێ هەم شیعەرێ هەم کوردارێک داو دو بشو بیاروجا یان نه ئەوڕۆ بەلکی بیۆ ئیقتدار یانزی دۆ ببۆ ئەوڕۆشەنە دۆ بە ئیقتدار فقط ئیقتدارەیە خود ئەو زمانە ئیقتدارەیە خود دۆ بشۆ مقتەدیر بۆ یان نێ چونکی ئیقتدارەی بیش و مقتەدیر بیش چینەوە یانی ئەوەت یانە ئیقتدار فقط نێشەنێ بێ مقتەدیر ما بیارە خوبیری محەممەد مرسی مصر دا ئەمە ئیقتدار فقط سەر هەونە نێشی سەر نێشی سەر نێشا ببۆ مقتەدیر دەربەیە کەوتە وژارە یان ئەو ئەحمەد شارازی بیۆ ئیقتدار فقط ئۆ دۆ بشۆ ببۆ مقتەدیر یعنی ماواژێ وادەی ئەوەندە دەرگدە زامان ئەوەندە دەرگدە زامان ئەوەندە کردە ئەوەت ئیقتدارەی ممکنە فقط زامان ئەوەندە دەرگدە دۆ بشۆ ببۆ مقتەدیر یان نێ ئۆزی سیاسەتێک و ئەوڕۆ ئۆ ڕایرا بەن و ئۆ دە تاین بکەن سودانی ریزی بوونیۆ حکومەتی سودانی ئەکە سودانی حکومەتی خۆڕۆنۆ بێرۆ ئیقتدار ئۆ وادۆ دەرگدە زمانە دەرگدە چیۆکە ئەوڕۆ بکەرۆ حکومەتی ئەی دۆ بکەرۆ مهلەتی ئەی دۆ تاین بکەن
مهلت ایدو یا درگ بو یا دو کل بو یعنی مقتدر بیش چینانو و کردزی نا وچنایش کردارزی چیوان یعنی کرد چی خوره هدف بگیره شن ای هدف رو سر بکن اورو هذا که پارتیا دموکرات کردستان حرکت بارزانی و ما ده 1 میلیون رای دست فيه ما ده 1 میلیون رای وگیره حقیقتا زی اورو نتیجه ما بینه نه 1 میلیون رای و گروت 1 میلیون رای ملت را دسته گروته فقط نو صار که حکومت حریمی یعنی کردستان نشانو برازیو یعنی ما جوتمه 2024 را حتی نکا سر حکومت نیرونه KDP ما واجه PDK و YNK ما واجه خصومت فرینی هونا خمیانده چاره سر نکرده حال نکرده جو سراکه هونا حکومت کردستان ده یعنی اداره کردستان ده نیرونه کابینه کردستان تایی نیبیا انا زیفنا منظره کردان دانا خود دستاور دانا چما بر یعنی کرد اما مواجه بی نیمچه دولت کردستان عراق ده فدرالی بی دولت فقط دولت های نازی است مواجه اداره تنظیم حقوق تنظیم نوکا دستورا بنگهین عراقینا قبول کنه اینا شناسنا ناچین ده ستاتوی ده مهمه ستاتوی عراقی است ستاتوی کردان عراق ده است فقط کرد ستاتوی را مخابن مالسف tam istifade nekan. Anazi ju muhim problemi da idare. Yani seni bano ke Kurd no jaw saro pia nekane jaw tanasub ina miyande nevrazya و نشانه حکومت ورازه نشانه جو کابینه ورازه نشانه کاروبار حکومت خو میاند بلا کره بار کره یعنی نوزی مهم مسئله و کرداره کرد بنی اقتدار شنه زفر سرکونه فقط سرکوتن را تپیا چیو که اینا پاونو ایره خو حاضر نکنه بلکه نوزی چون دو مهم کرونیک مسئله و باره ما داني أخوفر ما مجادلة كني ما تيكوشياني ما سرزي كوني فقط پشتی زفر ما واجه زفر تبیا سرکوتنی تبیا چوک ما پاوانو سیاستو چوک ما پاوانو اداره چوک ما پاوانو دیپلماسی بخویو فقط چوک ما پاوانو ما ایری خو حاضر نکنه او ايضا ما قلص ماننه ضعيف ماننه يعني كرد تنیا mücadele ری چنیه yani sadece mücadele niyo hayat جوف اداره وز سیاست وز yani اوزی لازم بود yani دیپلماسی سیاست اداره و دستگاه دولت اداره کردش حکومتی انوزی تجربه ما لازمه چون که سرکوتن چی اندو خلایو دانی آخوفر یا پیس لحیه یانزی پیما واجه دموکراسیات سرکونه مثلا اورو ما شنید راحت شنه باشه که کرد وچنایش عراق سرکوته یازی ترکیه ایتزی اراده کردای است کرد اراده خو نشان دانه yani بسایا دموکراسی بسایا صندوقان مایتیا مازی بس ناس نه فقط سیاست و دیپلماسی مخابن زو دربتا مایا برینا مایا كورة بله مایز بموسی کک سلیم موا سمدی او شارکی حماس yani gelo kaybet vazın indo derefte dik cümle anvaci o mazaf ker derk emşo tamam madar nekini zaf kelme ya mi gore tabi o proje parti nevera دیزاین کردیشی روجلات و میانیانو و سبا کو نو پروژه یو جرا دست پی بکرو
cir hazırı lazımı, cir zemin hazır kardeş lazımı, cir sebep o argüment lazımı bir. O neydi? Hamas bir aleti, dest İran'ı bir aleti. İran o İsrail, o Amerika hem de o meytiye karşı hani nokta peyani bir dest pey kardeş ucra be havazinin iravaj provokasyon iravaj vacı چند استخباراتی اسرائیل میان گرید به نراواجی چند حماس کوت سرخوشه وقت خو اثبات بکر نراواجی سنی ببنه بو حماس وکالتی ایران به پروکسی ایران به ایران وشت یو تجربه بکرو و خوب باور به füzeyin istiyor, Çin istiyor. Ya ucara dest pey bikirgu darbe bil İsrail. Ne piyerizi senaryoyu parça teoriye komployu ama çi ben vabbe bu ucara dest pey kerde o noyo projede hemme devlet Arabum tedahi. Yani me göre Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, belki Lübnaniye, belki Suriye'ye hemme bin izitede bir Arabi devlet Arabanzi vazenigi no se belakhur dini veneni Hamasu Hizbullahu bina ono ne problem ra ne belara bakadi ayra yani kiyog ramut yani reaksiyon Kur'an'ın muhti ne de Türkiye kabadayı yok çıkmerdim o çık desranini barbare kana var vijena o hatobini no şari maoge saf bavariye xu din humayr itikad xur asla o vani işte meselesi Yahudi hakaret ki Müslümanlar venini o başdanenini Raşta ayık ben lengan işi şari Filistin'i bir cini bir kıç bir ayıp ama sebebi ne? İran o Hamas bixubi o gzaf keyf devletun Arabon ama o neticezi o ona be Filistin vindakardı şari Filistin vindakardı Hamas zaten vekaletli proxy çevrini veştiyeni و مواش نیواجی. بله سپاس کنه یو چمازان یو استخبارات جی ترکیه به ماهر قایناق aybatyen merdim gerek ne mesela yani çalakanı Yunan'ın ve onun netice fayda kam doyu ey açalaki organize kerda. Yani az buna bavar nikene ama eğitimine batyen. Beli brez Muhammed ne be kelimki mazaf kerder be kelimki o komisyonu ko meclis Türkiye'de ama رونایش و یا مدت و تده و کار کنو یعنی نامه ای جیا درگو چند نامه ای استی از نامه ایزی یعنی نشکنوار که تایوانی کمیسیون براتی و دموکراسی چیوناین نامه کردو فونکسیون کمیسیون چیو نو واسفه چیو چه پاونی نیرا نو کمیسیون اشکنو سه بکرو yani komisyon zafçı vaat kanu hatta rekaz zafçı vaat ke fakat vaadane khutayn ma vaje sivek tabşanu o şerek tabşanu yani oni bzu acele ne kan jo katayn hevi şikiyane yani khut şikiyane Kurd elbet tiya ma vaje cemaata Kurda Türkiye'de a komisyona zafçı hem cayra ne pavana hem cayra pavana yani gavana komisyonda vazife biyaruca no na prosedo ser bikavu mesela Kurdan cayra do çareser bu hal bu fakat ben roja bin cemaata Kurdan bavariya kuvujara peyda anjada yani bavari ne manana
komisyon bol yavaş hareket kana, bol şenlik hareket kana, karubaran bol şenlik rayra bana. Joka irade-i ayzi jufun tavan bana yani hatta mavaje şarida tavan bana. Frazi az bavarê xwe biyara ziwan Türkiye'de jew sulh lazim o. Ano mavaje 100 sano belki 200 sano may bahsi قالي براتي كنه قالي وكهفي زي بيي كنه ما قالي حق ما فان كنه هني تركيا نو لازم يعني تركيا لازم كه زرد براتي زي ديمقراطي زي حقوق زي اداره زي حق ما فان زي او وظيفه خو بيرو جا انا كوميسيون زي نيري جو واسطه ما ده ببینه کمیسیون دو چندین سر بکاو یعنی چندین دو ضعیف بمانو ما ده نه روزانه ما ورنید ما ده اینا ببینه fakat tabi zari ما وازنه که کرد ترکیه'de به واحد ستاتو yani بیایشی اینا موجود کردا جماعت کردا بیروشناسنایه زوان کردا بیروشناسنایه عرض کردا بیروشناسنایه کردوا هنی ونی نیبه yani Çin'i nebe hatta ne kadar Kürdi Çin'i bi yani devlet içinde devlet hatta ne kadar hem politikayın asimilasyonu politikayı inkar kerdişi rahmete vate Kürt Çin'i Kürt yani Kürt millete Kürt cemaate Kürt Çin'i zuane Kürdi Çin'i zuane Kürt işte cembiyo tayın ujara cembiyo ama pehed biyo zuane do müstakil ama o zuane falan vate fakat euro de facto ne çiyan devlet ne var o politikayın asimilasyonu mavacı politikayın inkar kerdişi zeyveri xort niye fakat babetna raylaşını mekteban raylaşını babet yani mavacı hezun nerm soft power var ya veri evet yani kuvveti devleti tam çoğu devleti tam şari serov mardum Kürt serov fakat o çoğu çiniyor fakat o defter است قلم است مواج کرد اورو اسمله سنی اسمله بنه چوا نه بنه بلکی اسمله اما قلم بنه اسمله مکتبان بنه اسمله وندشا بنه اسمله کتابان بنه اسمله زوانه خو کنه بینی اورو چی لازم کو کردی کردکی و کرمانجی و زازاکی دکو مکتبان دکو دفتران دکو evet belki dersin وچنایه ما وانه جری dersin bijarti vane kurmancıya dersin bijarti belki mekteban de nokta dane wandiş ama mesela Kurd ayra tanya niyame ortak yani mesela ayazi haline banak mekteban de ders وشنايه بگو evet dersi Kurdi dersdeki bero daiş tamam hani خلاص na mesela ne kadar na mesela aya ne kadar belki a na hal kardeş na mesela bana ma vane bana جو kebar belki kebar verwakana ray verwakana sadece raya ra uja vendero trayla neşti neşe neşre ser neşe vajim ray qadine ray vertum vendere ray venderdişt nino o mana ki hani ma ray qadina ma hamati çara ser ki hal ke falan bewane yani o cemaata kurdan roj broj ma vaje diro ke xu kanovini زوانه خو کنو بینی چانده خو کنو بینی رونشتش و ورزشی خو کنو بینی یعنی و کاراکتر خو کنو بینی عرفه خو عادت خو کنو بینی او دیز دنبال سنی محافظه بکنه استاتوی آمده محافظه بکنه به استاتو او زوان زندی نیمانه به استاتو یعنی ما نشن قال جو زوانی بکنه که به استاتوی اند نظامی به حقوقی حتی نکا آمو او خم دافع کنو خم محافظه کنو بول زوانی آمه شیه کبیه بینی بول ملت عدد و ما باشه که نشوپی ملتان آمه شیه بیه ونی تاریخ میانده پرانه دیروکی میانده بیه ونی فقط کرد خوبنی نیکن البته کرد دستگاه کردان بیه فقط دستگاه رسمی حتی نکا کردا دست نیبی اورو کردان نو لازم دستگاه رسمی لازم استاتوی رسمی لازمه که کرد بشه موجود خو حبونه خو محافظه بکره مدافعه بکره او موجود وهبون تشيو فكروا أفكاره
حافظه بیر و بیروری ماوانه ویر و بیروری او دیروک مهمه او ما دیروک خو نه زانه مثلا دیروک مکتبان نینو واتش حتی دیروک نه ایوانه او دیروک ده ما چنی halbuki دیروک را ما اتیاد yani 10,000 سریو 4,000 سریو که جماعت کردان روز ورته و میانین ده عرض کردستان سر و جویانو فقط ویننی رسمیتی جغرافیا چنیه جغرافیا بیابنی نه مواجه جو شهر مندو نه مواجه دوی مندو نه جی قصابه زمندو نامه پیرو بی سیل خورا پیرو جرا برده و نامه مازنی مندو ما نامه مازنی مندو ما خوزی کرده yani جو که ستاتوین رسمی کردار لازمه اگر کمیسیون بشو نه ستاتی بیارو جا ما ده واجه که کمیسیون سرکوت فقط کمیسیون بحث ستاتوی نیکروسه خورا کمیسیون نامه جبلیو وانه yani terörsüz Türkiye vane Türkiye yani Türkiye'de evet. Bet vane yani ne vane Türkiye mesela kul hal kare ma vane vane ma de mesela terör hal kare terör miyan sadece ma vaje rehastin tek Çin'ya yani ma vaje PKK tek Çin'yo terör miyan hama baba teröristu Türkiye'de hama baba teröristu yani vane ma de ne hama baba teröra ma de ortada havade ma de ne hal kare peki Kürt mesela Kürt'da bahdu بله یعنی بله چند اداره کردوانی اداره کارانی پارتیا AK پارتیز MHP'ز چند رای و چهار ماده اساسی نینی بدلنایش ای چهار ماده اساسی adı خو yani Kürtçini nini بدلنایش o Bahçeli zaf akerde ve na yo prosesa aşitiniya yani itadı yo na prosesa çareser kerdiş niya ya na prosesa Türkiye be terör azaf akerde Erdoğan'zı Bahçeli'zi çenray vato keksteri mesela yani komisyon şero İmrali ay ma bernamo bindi kalbi kere hatta o bernamo bin eşkra ben o komisyon şunu nişunu çıkse keno o ma نکان ایتاد برنامه خوب بقدرنیز همه دکو مزاف دو ساعت راست قص خلاق یفتین واج ما بقدر خالق وا پیان ازواجی نو یو پروژه و سگ کاک محمد نامه کرد پروژه و که ترکیه به ترور از وزن آخری yani no proje Abdullah Öcalan PKK و devleta Türkiye o no projede tu hak hukuk tu kırdan çinyo brati nyo sey yevbim biayişi çinyo o no komisyonizi Semedoge vaxt kazanç bikiri no proje eydi biarica ke no proje be hukuk be kambe nasname be zon be siyasi coğrafya be millet Kurdan se Türka o pe rızay xwa entegre cemaat Türkiye o devleti Türkiye bikiri proje entegre o mimarinizi Abdullah Öcalan'ı o devlet o Ronay Seroxeftini eyra tüheviye ki araştı tıbbı persi Kurda se milletin ne tira Çinya ne komisyon ra Çinya hele yok komisyon o sereki ne verdi yo dayika Kurd به زون خود دک کلمه کردی واجو اورج سر ملت کردی ده سی مخ جا گرود که آنی رایو چی نویدیانو کرد از نرواجی ساف سپاس کنا کک محمد تز خلاق و پین واج ما برنامه تشکر کنم شما فرصت دار ما فکر خوب و با تشکر کنم سپاس کنم شما خیرین بود از زاف شما وردین رز کک سلیم رز هر واسه سپاس کنا تو رز زاف سپاس کنا زاف خوش بیا راشتا از تو تبریک firaz kena Kurdiyatı yani Kürtiyatı şmavanı demeli intikaşmadı zaf paşa az nayseroz zaf kef خوشبیا بله تماشا کرده ارجع من رای نامه پینی و برنامه پانوراما بزازاکی
از شما را سپاس کنم شما که وقت خواه برنامه تماشا کرد همه انبازانی که به کامنتارانی خوب پاشتا ما سپاس کنم از خانم فیروزان را تایبتی سپاس کنم آیا به کامنتارانی خوی درک ما یعنی پاشتا ما رایر میجنا ما اوزان را انبازی تکنیک را زاوسا سپاس کنم بمانی ویشیده حتی برنامه بین شاند شما ویش بو بمانی ویشیده ویشیده بمانی